reka nanone nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza rizere ko mumeze neza kandi mukomeje kumererwa neza ko muherereye ikaze ku Ibendera TV n'umwanya twinjiye mu makuru agezweho kuri aya masaha nitwa Umukadamba haye ikaze muri aya makuru agiye kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira mbibutse ko aya makuru yo kuri wa 20 z'ukwezi kwa gatandatu muri mwaka wa 2026 kuri aya masaha agiye kwitsa mu Minembwe turabwire ko igisirikare cy'u Burundi cyahungiye muri Pozero harimo ngenge ko abarimo gutegura ibitero simusiga bigomba kongera kugabwa mu Minembwe turaza kurebera hamwe uko bimeze hanyuma turaza kubabwira ko kugeza ubu ngubu rurageretse hagati ya Kiliziya Gatolika na Kisekedi. Kiliziya Gatolika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze gufata imyanzuro ikomeye cyane kuri Kisekedi. Turagaruka kandi mu Minembwe ubu hamaze kumenyekana impamvu kwigarurira Minembwe byamaze kuba inzozi ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse bikaba byanatumye abarundi bakuramo akabo karenge abagahunga amaguru bakayabangira ingata. Turaza kunyarukira muri Beni mbabwire ko abanyekongo 68 birukanwe mu gihugu cya Uganda aba bazijijwe iki ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kunyarukira Rugezi babwire ko aha hongeye kuba imirwano ikomeye nubwo bivuga yuko ari imirwano yabaye akanya gatoya ariko ni imirwano yahanganishije twirwanaho n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Turaza kurebera hamwe bivugwa muri iyi imirwano. Turaza kwerekeza Kinshasa tubabwire ko hamaze gutegurwa imyigaragambyo n'ibiganiro mu mahoro itariki bigomba kuberaho imaze kujya hagaragara nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Rero ngizi ngingo z'ingenzi nkuru ya makuru yo ku Ibendera TV muri aka kanya giye kwitsa no kwibandaho hanyuma rero amwese n'umunyemerere nongere mbahe ikaze niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV unyemerere nkorere like niba ari bwo bwa mbere ugeze hano nkorere subscribe uraza kuba ugize neza. Nge nitwa Umukada mwese mbahaye ikaze mukanya gato cyane munyemerere ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Alright, nanone nongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi bacu abahageze mwese mbahaye yambo. Reka dukubita tubangura twihutisha aya makuru tuyahere mu Minembwe ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru turukangara avuga ko igisirikare cy'u Burundi cyahunze amasigamana ubu aba bari barimo kurwanira mu Minembwe bashaka kuyigarurira bamaze gufata icyemezo cyo guhunga bikomeye cyane bakaba berekeje mu bice bya Pozero. Hari mu ngenge ariko yuko harimo gutegurwa ibitero bikomeye cyane bigomba kongera kugabwa mu Minembwe. N'amakuru yamaze kumenyekana kandi yagiye hagaragara nyuma yuko abasirikare b'u Burundi ngo babonye ko barimo gutakaza cyane barimo kuraswa ku bwinshi bafashe umwanzuro wo guhunga amasigamana berekeza mu bice bya Pozero. Amakuru aravuga rero ko ngo barimo gutegura ibitero bikomeye cyane bagomba kongera kugaba mu Minembwe mu minsi mike. Amakuru akomeje kuva ahangaha cyane cyane muri imisozi miremire ya Minembwe aravuga ko ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Burundi bwatangiye gukoranya no guhamagaza abasirikare bose bari bamaze igihe bakorera mu duce dutandukanye twa Minembwe kugira ngo berekezwe ahazwi nka Pozero. Bivugwa ko harimo gutegurwa n'ubundi imirwano n'urugamba bundi bushya nk'uko amakuru aturuka mu baturage bo muri aka gace abivuga ngo habaye gukoranya aho ngo bambonye abasirikare benshi Burundi bagenda berekeza muri ibice bya Pozero nyuma y'imirwano yari maze iminsi ibera mu misozi miremire ya Minembwe aho n'ubundi abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bari kumwe na FARDC na
abarwanyi ba Wazalendo n'indi mitwe itandukanye bari bamaze iminsi bahanganira n'abarwanyi batwirwanaho ndetse na Alliance Fleuve Congo 23. Abaturage bavuga ko kuva n'ubundi iyi mirwano yari imaze iminsi ibera ahangaha isa naho yabaye isubitsweho kugeza ubu ngubu ngo aba barwanyi baje kuva mu nkengero za santere ya Minembwe berekeza mu bice bya Apozero. Hari ahantu henshi rero hagaragara imirambo myinshi y'abasirikare b'u Burundi itarashyingurwa, bikaba byateye impungenge abaturage batuye hafi yaho iyi imirwano yari maze iminsi ibera. Bamwe mu baturage baravuga ko iyi mirambo ishobora kuba irimo iy'abasirikare b'abarundi baguye muri iyi mirwano abiturutse ku muzankano abarimo kugenda babona, nubwo kugeza ubu ngubu ngo urwego rw'igisirikare rutari rwabyemeza nubwo ariko rutari rwabihakana, ndetse n'urwa leta rukaba rutari rwagira icyo ruvuga ku bijyanye n'ikigomba gukurikira, kubera ko ngo haracyari impungenge n'impaka. Haribazwa ngo ese abarashyingurwa na Alliance Fleuve Congo 23, ese barashyingurwa na Twirwaneho, ese barashyingurwa n'abaturage, ese barabapakira babegeranye baboherereze Burundi, ese barabegeranya baboherereze Kinshasa? Kugeza ubu ngo haracyari impaka zijyanye n'ishyingurwa ry'aba basirikare benshi baguye mu Minembwe. Amakuru aturuka mu baturage no mu yandi masoko atandukanye aturuka muri aka karere aravuga ko abasirikare benshi b'abarundi bagaragara n'ubundi bagaragaye berekeza mu gace ka Pozero nyuma yuko bari bamaze iminsi bari muri iyi mirwano, ariko abakaba bakomeje kuharasirwa ku bwinshi. Aha rero bamaze gusabwa kwerekeza ibintu basabwe n'igisirikare cyabo cy'u Burundi. Ngo hari amakuru yamaze kujya ahagaragara avuga ko bagiye gutegura urugamba bundi bushya. Abasesenguzi baravuga ko gukoranya cyangwa se guhuza izi ngabo ahantu hamwe birimo gukorwa ku rwego rwo gusuzuma uko ibikorwa byagenze, kongera gutegura imirwano cyangwa gushimangira uburyo bwo kurinda ibice bifatwa nk'ingirakamaro ku mpande zihanganye. Nubwo aya makuru yakomeje kuvugwa cyane muri Minembwe, ibintu bikomeje gufata isura yo ku rundi rwego kuri iki gisirikare cy'u Burundi, ndetse bamwe bakaba badatinya kuvuga ko iki gisirikare cyamaze gutsindwa na Twirwaneho. Mirwano bari bamaze iminsi barwana bashaka kwigarurira santere ya Minembwe. Kimwe mu bibazo bikomeje kuvugwa cyane ni cy'imirambo rero yongeye guteza impaka zikomeye ahangaha. Kugeza ubu ibintu rero bikaba bikomeje kuyoberana. Mu gihe amakuru akomeje kuvugwa rero no kuvuga ngo ibintu bikomeje kuba mu rujijo. Abaturage bo muri utu duce baravuga ko abakomeje gukurikiranira hafi yuko ibintu bihagaze nuko birimo kugenda, mu gihe imiryango myinshi ikomeje gushaka uburyo bwo kwimuka mu gihe umutekano ukomeje kuzamba. Icyakora kubera ko amakuru ava ku mpande zihanganye akunze kutamenyekana kugeza ubu, iyi mibare y'aba basirikare batakarije ubuzima ahangaha b'Abarundi ntago yari yamenyekana ku buryo burambuye. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere mbabwire ko kugeza ubu tuvugana rurageretse hagati ya leta ya Tshisekedi ndetse n'abasenyeri Gatolika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kiliziya Gatolika ikaba rero imaze gufata imyanzuro ikomeye kuri Tshisekedi. Abepiskopi bagize inama y'abepiskopi Gatolika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abazwi nka Seniko bagaragaje ko abadashyigikiye umugambi wa Perezida Tshisekedi wo guhindura itegeko nshinga, bamusaba kudatatira indahiro ye.
seniko mu itangazo yasohoye nyuma y'inama idasanzwe yabereye Kinshasa ku munsi w'ejo bundi tariki 18 kugeza kuri uyu munsi tariki 20 Kamena muri uyu mwaka, yavuze ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu bihe bikomeye kuko ikomeje guhura n'intambara, umutekano muke ndetse n'ibibazo bya politiki. Aba basenyeri rero bavuze ko impaka kwihindurwa y'itegeko nshinga ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo mwaka wa 2006 zije mu gihe igihugu gikeneye kwibanda ku gukemura ibibazo by'umutekano n'ubukene, bashimangira ko kurihindura abitari mu byihutirwa. Bagira bati nta mpamvu ntibyihutirwa ndetse nta n'inyungu tubona mu guhindura itegeko nshinga. Ikihutirwa kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'amahoro, imibereho myiza y'abaturage, ubumwe n'ubwiyunge bw'igihugu. Seniko yavuze ko hari impungenge ko impinduka mu itegeko nshinga zishobora kuba zigamije guha amahirwe indi manda Perezida Tshisekedi, nubwo ubutegetsi bwe bwagiye buvuga ko impinduka zigamije kuvugurura imikorere y'igihugu. Abepiskopi Gatolika baburiye ko guhindura amategeko shingiro y'igihugu bishobora kugaragara nko guhatira ibintu bishobora guteza amakimbirane akomeye. Bagize bati ibikorwa byo guhatira impinduka muri iyi nzira bishobora kugira ingaruka zikomeye zirimo no kubyutsa indi ntambara ya bene gihugu. Basabye Tshisekedi rero kubahiriza indahiro. Uyu umuryango Seniko mu itangazo yawo yasabye Perezida Tshisekedi kubahiriza indahiro yarahiye imbere y'Imana n'abaturage yo kurinda no kubahiriza itegeko nshinga ry'igihugu. Bagize bati kubigenza ukundi byashyira ku mutwaro we inshingano z'amateka n'iz'umuntu ku giti cye. Abasenyeri kandi basabye abaturage gukomeza kuba maso no kurwanya mu buryo bw'amahoro ibikorwa byose bishobora guhungabanya ibice by'itegeko nshinga birinzwe. Seniko yagaragaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu. Ivuga ko intambara ikomeje mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, aho umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 ukomeje kugenzura duce tumwe na tumwe, mu gihe abaturage bakomeje guhura n'impfu no guhunga bya hato na hato. Seniko yagaragaje kandi ko imitwe yitwaje intwaro ikomeje ibikorwa by'ubwicanyi muri Turi no mu bindi bice bya Kivu y'Amajyaruguru, ishimangira ko ibiganiro ari byo byafasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukemura ibibazo ifite kugeza ubu ngubu. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye rero, ni munyemerere nkomeze mbaha ikaze muri aya makuru. Nizera ko mukomeje kudukurikira kandi ko mukomeje kunongerwa n'amakuru turi kubagezaho. Niba bamaze kugera hano rero unyemerere nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Dukomeje n'aya makuru, ni munyemerere n'ubundi turacyari mu minembwe. Kugeza ubu tuvugana hamaze kumenyekana impamvu nyamukuru irimo kuba ihurizo rikomeye cyane kuri leta ya Kinshasa yo kuba bakwigarurira Minembwe, mu gihe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakusanyije ingabo za FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi n'andi matsinda yishyigikiye kugira ngo bigarurire uduce twinshi two muri Kivu y'Amajyepfo. Minembwe yakomeje kuba imwe mu mbogamizi zikomeye cyane, nubwo habaye ibitero byinshi na operasiyo za gisirikare nyinshi. Ihuriro rishyigikiye Kinshasa ntiryabashije kugenzura burundu aka gace ko misozi miremire ya Fizi, aho twirwaneho n'abafatanyije bakomeje kurwanirira ndetse bakaba bamaze gutangira kubyina intsinzi. Minembwe si umudugudu gusa
gusa ahubwo n'urufunguzo rw'akarere kandi ni navuga ko n'ipfundo n'inkomoko y'abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge. Kugeza ubu tuvugana Minembwe ifite agaciro gakomeye ku rwego rwa gisirikare. Ugenzura imisozi miremire ya Minembwe abafite ubushobozi bwo gukurikirana neza ibikorwa bibera hagati ya Fizi, Uvira na Mwenga. Niyo mpamvu rero impande zombi zishaka Minembwe kugira ngo ziyobore nk'ahantu habafasha gupanga no gukora amaoperasiyo y'urugamba. Iyo ugenzura iyi misozi rero uba ufite uburyo bwo kugera ku mijyi minini yo mu bibaya no kuyigenzura. Imiterere y'akarere igora ibitero bya gisirikare utigaruriye Minembwe. Kimwe mu bibazo bikomeye rero ni imiterere y'ubutaka, kubera yuko kugira ngo higarurire byanze bikunze bigusaba kumbena amaraso ku bwinshi. Rero bikaba bikomeje kuba ihurizo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Minembwe iri mu misozi miremire ifite amayira make kandi atoroshye kunyuramo. Ibi bituma rero kugemura ibikoresho, amasasu n'ibiribwa ku rugamba biba ikibazo gikomeye cyane. Niyo ihuriro rya leta rigabye igitero kurinda ibyo yafashe no gukomeza gutanga ubufasha ku ngabo ziri ku rugamba biba bigoye cyane kurushaho. Abakurikiranira hafi iki kibazo baravuga ko iyi miterere yatumye impande zihanganye zishobora guhinduranya ibirindiro, akenshi nta ruhande rubasha kugira igenzura rirambye. Indi mpamvu ikomeye nuko abarwanyi batwirwa nabo bamaze imyaka myinshi bakorera muri aka gace, bazi agace, bazi inzira, bazi amavene, bazi buri kintu cyose, ndetse bazi n'ubwitsimbo ubwo ari bwo bwose. Bazi neza rero y'imisozi, amayira n'ahantu hashobora gukoreshwa mu kwihisha cyangwa gutungurana ku rundi ruhande barwana narwo. Mu mirwano yabaye mu minsi ishize rero impande zitandukanye zatangaje ko habayemo imirwano ikaze muri Gakenke, Mikenke, Irundu, Ruhinamavi, Bidegu, Karongi, aho twirwanaho yakomeje kurwanirira ibirindiro byayo kandi kugeza na n'ubu. Ihuriro rya Kinshasa rero rifite umubare munini w'ingabo ariko rifite ibibazo byo guhuza ibikorwa, hanini ibi bikaba ihurizo. FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi n'abarwanyi ba FDLR, abacanshuro n'andi matsinda menshi ntabwo buri gihe bakorera ku buyobozi bumwe kandi bufite amabwiriza ahuriweho. Iyi rero ni imwe mu mpamvu ituma akenshi ibyo bakoze byose batsindwa. Guhuza ibikorwa hagati y'aya mashami rero bituma akenshi habamo ibibazo, bigatuma guhuza abigorana. Iyo hari ingabo zifite imiterere itandukanye, indimi zitandukanye n'intego zitandukanye, ibikorwa byo ku rugamba bishobora kudatanga umusaruro wari witezwe nk'uko byagenda iyo byose bikorera ku murongo umwe. Intambara rero irenze ikibazo cya gisirikare gusa, kubera ko Minembwe ntabwo ari ikibazo cya gisirikare gusa. Hari amateka y'amakimbirane hagati y'amoko n'abaturage batuye muri aka karere, ibibazo by'ubutaka, ubworozi, politiki n'umutekano w'abaturage. Ibi bituma niyo habaye intsinzi ya gisirikare ikibazo kidahita kirangira ako kanya. Hari impungenge ko igihe cyose ibibazo bya politiki n'imibanire hagati y'abaturage bitarakemurwa, amakimbirane ashobora gukomeza kugaruka. Nubwo habaye operasiyo nyinshi bibera ku rugamba, bigaragaza ko Minembwe ikomeje kuba imwe mu nkingi zikomeye z'intambara muri Kivu y'Amajyepfo. Imiterere y'akarere, uburemere bw'inyungu zihabera ndetse n'imiterere y'impande zihanganye bituma kugera ku ntsinzi ya gisirikare yihuse bigorana. Ihuriro rishyigikiye leta ya Kongo ntiryabashije kugenzura Minembwe
kubera impamvu nyinshi zihurirana: imisozi igoye, ikibazo cyo guhuza ibikorwa hagati y'ingabo zitandukanye ku rugamba, ubumenyi bw'akarere buri ku ruhande rwa twirwanaho, ndetse n'amateka y'amakimbirane ashingiye ku butaka n'umutekano w'abaturage. Hari kandi n'ibibazo byimbitse byatumye twirwanaho ifata intwaro bikomeje kuvugwa nk'imwe mu mpamvu zituma amakimbirane adahosha ngo arangire aha muri Minembwe. Mu by'ukuri rero ikibazo cya Minembwe kigaragara nk'ikigeragezo gikomeye kuri Kinshasa. Ntabwo gisaba gusa intsinzi ya gisirikare, ahubwo gisaba n'umuti wa politike ushobora gutuma amahoro harambye abonwa muri aka karere. Ikindi kibazo kigoye rero nuko nyiri kuvuguta uyu muti ari ubuyobozi bwa Kinshasa, kandi aha niho habera ihurizo kubera yuko abakavuguse umuti ubanza ahubwo aribo barimo kumenamo inshishi. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, rero twe turakomeje muri aya makuru ku Ibendera TV. Ndongera kubibutsa nge nitwa Umukadandi muri studio za Ibendera TV ku bwanyu, ku makuru tugomba kubategurira kandi tukanabagezaho. Niyo mpamvu mbinginga basaba niba wamaze kugera hano ngo unkorere like, kuraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, muvandimwe ntuze kugenda utankuriye subscribe, nubikora uraza kuba ugize neza cyane. Reka dukomeje n'aya makuru twerekeze Beni. Abanyekongo 68 birukanwe mu gihugu cya Uganda. Abaturage bo mu gace ka Kasindi ku mpaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'Ubugande bakiriye abaturage 68 b'abanyekongo birukanywe ku butaka bwa Uganda nyuma yo gusangwa batuye cyangwa bakorera muri iki gihugu badafite ibyangombwa byemewe n'amategeko, nkuko inkuru igera ku Ibendera TV ibivuga. Nkuko rero byanatangajwe n'inzego z'umutekano muri Kasindi, aba baturage bagizwe n'abagabo 29, abagore 18 ndetse n'abana 21. Aba rero abirukanywe n'ubuyobozi bwa Uganda bwo mu karere ka Masaka nyuma yo gusanga bari muri icyo gihugu mu buryo butemewe. Aba baturage bageze ku mpaka wa Kasindi bakirwa n'inzego z'ubuyobozi bwa Kongo ndetse n'igisirikare na polisi y'iki gihugu. Kubera ko muri Kasindi nta kigo cyihariye cyakira abantu birukanywe mu mahanga gihari, bahise bacumbikirwa by'agateganyo mu nyubako z'itorero rya Sepak riherereye mu gace ka Kongo ya Sika. Icyakora uko kugera kw'aba baturage ahangaha kwateje urujijo mu baturage bamwe bo muri Kasindi. Ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amakuru yavugaga ko hari itsinda y'abantu bakekwagaho ibikorwa bidasanzwe byinjiye muri ako gace. Ibi ngo bikaba ari nabyo bishobora kuba byabaye intandaro yo kwirukanwa kw'aba bose. Inzego z'umutekano zahakanye icyakora aya makuru, zisobanura ko abo bantu ari abanyekongo birukanywe muri Uganda kandi ko nta kibazo cy'umutekano abateje, ko ahubwo ngo bahabaga mu buryo butemewe n'amategeko. Mbere yo kwakirwa mu buryo bwuzuye, inzego z'ubuzima zakoze igenzura kugira ngo harebwe niba nta ndwara zishobora kwandura bafite. Nyuma y'igenzura hafashwe icyemezo cyo kubacumbikira mu nyubako za Sepak mu gihe hategurwa uburyo bwo kubasha kubasubiza mu duce bakomokamo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ijoro ryo kuwa 18 Kamena muri uyu mwaka habaye ubwoba muri Kasindi Rubiriha nyuma y'uko abaturage bamwe bibeshye ko bamwe muri aba birukanwe ari abantu bateje ikibazo cy'umutekano muke. Hari n'abashatse kubihanira ubwabo, ariko polisi n'izindi nzego z'umutekano zaratesheje zikoresha amasasu yo mu kirere kugira ngo zitatanye imbaraga z'abaturage no gukumira urugomo rwari rutangiye kuvuka. Iki kibazo cyongeye kwerekana ingorane zihura n'abanyekongo benshi bajya
bajya gushaka imibereho muri Uganda badafite ibyangombwa byemewe. Abasesenguzi bavuga ko hakenewe ubufatanye hagati ya Kinshasa na Kampala kugira ngo ikibazo cy'abimukira badafite ibyangombwa gikemurwe mu buryo burambye. Kugeza ubu ubuyobozi bwa Kasindi buravuga ko bukomeje gukurikirana imibereho y'aba baturage 68 mu gihe hategurwa uburyo bwo kubafasha gusubira mu miryango yabo no kongera kwinjira mu buzima busanzwe. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mukiri kumwe natwe, ni munyemerere twerekeze mu yindi nkuru ikomeye nayo twabateguriye hano ku Ibendera TV. Twerekeje Rugezi, imirwano ikomeye yongeye kubera hangaka, n'imirwano yanganishije twirwaneho na FARDC. Abasirikare benshi ba FARDC biravuga ko kugeza ubu ngubu ngo bamwe ni inkomere abandi ni ba casualty. Uranyemerera nkubwire yuko aha ibintu byongeye guhindura isura. Amakuru aturuka mu misozi miremire ya Minembwe aravuga ko kuri uyu munsi habaye imirwano y'akanya gato hagati y'abarwanyi batwirwanaho n'ingabo za FARDC zifatanyije n'imitwe wa Wazalendo mu gace ka Rugezi. Nubwo iyi mirwano itamaze igihe kinini, ariko amakuru ava mu baturage mu masoko atandukanye yo muri aka karere aravuga ko yasize abantu benshi bakomerekeye ku rugamba. Rugezi ni kamwe mu duce tumaze amezi menshi tuvugwamo ibikorwa bya gisirikare kubera ko kari mu bice by'ingenzi bihuza Karingi, Gakenke, Mikenke na Pozero. Kabivuga rero ko gisirikare cya leta ya Congo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo baharasiwe ku bwinshi. Mu byumweru bishize amakuru menshi yavugaga ko muri aka gace hakomeje gukorerwa ibikorwa byo gukusanya ingabo no gutegura ibitero bishya hagati y'impande zihanganye. Nk'uko amakuru y'abaturage abivuga, urusaku rw'amasasu rwatangiye kumvikana masaha ya mbere y'umunsi aho impande zombi zahanganiye mu nkengero za Rugezi. Bamwe mu baturage bavuga ko ari imirwano yabaye mu gihe gito ariko ikaba yakoreshejwemo intwaro zitandukanye, ibintu byateye ubwoba abaturage bari hafi yaho iyi mirwano yabereye. Hari amakuru avuga ko nyuma y'iyi mirwano y'imodoka z'abasirikare batwaye inkomere bagaragaye berekeza mu bice biri inyuma y'umurongo w'imirwano kugira ngo zihabwe ubuvuzi bwihutirwa. Cyakora kugeza ubu ngubu nta mibare irashyirwa ahagaragara, gusa bikavugwa yuko hakomerekeye abasirikare benshi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abasesenguzi mu bibazo bya politike mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baravuga ko kuba imirwano ikomeje kugaragara muri Rugezi bishobora gusobanurwa n'akamaro k'aka gace mu migendekere y'ibikorwa bya gisirikare muri Minembwe mu mezi ashize. Rugezi, Karingi, Gakenke na Pozero byakunze kuvugwamo imirwano hagati ya FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi n'abarwanyi batwirwaneho. Abaturage bo muri Rugezi baravuga ko bakomeje kuba mu bwoba bwo kuba imirwano ishobora kongera kubura umwanya wari wo wose. Hari amakuru avuga ko imiryango imwe n'imwe yatangiye kwimuka iva hafi yahabereye imirwano, itinya ko habaho kongera kurasa mu masaha cyangwa mu minsi iri imbere bakongera kurasana. Nubwo kuri ubu bivugwa ko imirwano yahagaze, amakuru ava muri aka karere agaragaza ko umwuka wa gisirikare ugikomeje kuba amwinja. Bikavuga rero ko isa ku isaha n'ubundi hashobora kongera kubura imirwano. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV muri kumwe natwe muri aya makuru, ni munyemerere babwire ko dukomeje makuru yari kuvugwa muri aya masaha ku Ibendera TV. Niba uri kumwe natwe unyemerere unkorere like, kuraza ko ugeze neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV ndongera kukwinginga ngusaba ngo nkorere subscribe, nubikora uraza kuba
kuba ugize neza cyane. Reka nkwerekeze Kinshasa rero ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mubwire ko hamaze gutegurwa imyigaragambyo ikomeye cyane. Kugeza ubu amakuru aturuka i Kinshasa aravuga ko mu gihe impaka ku itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje kuba nyinshi, guverinoma y'iki gihugu yatangaje ko kuwa 24 Kamena muri uyu mwaka hateganyijwe ibiganiro bizahuza abahagarariye amashyaka ari ku butegetsi, batavuga rumwe n'ubu butegetsi n'imiryango itari ya leta. Ibi biganiro ngo byatumijwe na Minisiteri y'Uburenganzira bwa muntu mu rwego rwo kuganira ku bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo no gukora imyigaragambyo mu mahoro mu gihe igihugu gikomeje kubamo impaka ku hazaza h'itegeko nshinga. Nk'uko bikubiye mu itangazo yashyizwe ahagaragara ni ku itariki ya 19 Kamena muri uyu mwaka, ni ku munsi w'ejo, Minisitiri w'Uburenganzira bwa muntu yahamagariye impande zose ifite uruhare mu buzima bwa politiki n'imibereho y'igihugu kuzitabira iyo nama izabera Kinshasa ku biro by'iyi minisiteri. Guverinoma ivuga ko yigamije gutanga urubuga rwo kuganiriraho ibibazo biri gutera impaka muri iki gihe no gushakira hamwe ibisubizo abishobora gukomeza kubungabunga ituze n'ubwumvikane. Mu minsi ishize amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa yakomeje gutegura imyigaragambyo n'ibikorwa byo kwamagana ibyo yise umugambi wo guhindura cyangwa kuvugurura itegeko nshinga. Abasenyeri Gatolika bamaze kuva mu nama yasojwe uyu munsi, nabo bamaganye bijyanye n'ivugurura ry'itegeko nshinga muri iki gihugu. Bamwe mu banyapolitiki bavuga ko iki gikorwa gishobora kugira ingaruka ku mikorere ya demokarasi no ku nzego z'ubutegetsi, mu gihe abandi bavuga ko kuganira ku mategeko agenga igihugu ari uburenganzira bwa buri muturage igihe bibaye ngombwa. Guverinoma iyo ivuga ko ibikorwa byagiye bikorwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bigaragaza ko demokarasi ikomeje gutera imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho buri wese ashobora gutanga ibitekerezo bye mu bwisanzure. Icyakora inzego za leta zishimangira ko ubwo bwisanzure bugomba gukorwa mu buryo bwubahiriza amategeko kandi budahungabanya umutekano rusange. Minisiteri y'Uburenganzira bwa muntu yongeye kwibutsa ko guverinoma ikomeje kwiyemeza kurinda no guteza imbere uburenganzira bwa muntu ku butaka bwose bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hatitawe ku bwoko, igitsina, ururimi, idini, ibitekerezo bya politiki cyangwa imibereho y'umuntu. Bakunzi ba Ibendera TV rero ndabona twerekeje ku musozo w'aya makuru, ariko mbere yo kwerekeza ku musozo w'aya makuru ni munyemerere mbashimire cyane abantu mwadukurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda, mwakoze abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, Sudani, Malawi, Mozambique n'ahandi muri Afurika, mwakoze abantu mwadukurikiye muri mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ububiligi, Ubuholandi, Norvege, Australia, Ubufaransa n'akandi, mwagize neza gukurikira Ibendera TV. Nitwa Mukada, ndabashimiye cyane rero, ni nuko mbasezeyeho, mukomeze kugira ijoro ryiza kandi mukomeze kugira weekend nziza. Bye, ciao ciao.